igama likaKhuzani. Mina ngasho nje kwaba clean futhi live recorded ngathi mina ngiyiBlue Nation ngokuthanda music ngiyamdlala uKhuzani kodwa angeke ngikwazi umuntu futhi angangithiwa ngisho unali ngoba mina le kandibiza babunala ngangibele ngithe babunala nayo indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka kodwa ngibonile ukuthi kunempi esephushi agenda yazo eselibele ifaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba edithile ake ngisho nje kanje mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi kwala akubona uba ikwala kodwa ukukhula baba uKhuzani nawe babunala emva koku acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela information akuyena umndeni nanoku acknowledge ukuthi hawu umndeni nawe uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga nokubheka ukuthi oh bese kuxokozela lokho mhlambe nomuntu busukhona yingakho sengithi angizehlise kuwena babuKhuzani ngiphinde ngizehlise kuwena babunala ukuthi abantu bezofila kanjani ngaloko anginankinga kodwa nje babuKhuzani nobabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa anginankinga ke nenhlamba eziyolandela nabantu bazombuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga no this is just for me and my company and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu and lo muntu olethe lento kwanayi akasazazi ukuthi umephi so angingaqinisi ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni angihlise nje umoya ngiphe phansi umoya mase ngitshela futhi lokhu babuKhuzani nonala ngikwenza nje angisajesiwe angifonelanga angikaze ngikhulume nani ngiyakwenza because ngilibele ngiacknowledge ukuthi no yazini ipublic lento ilimaza kakhulu ngoba umuntu wadelete kwanaye akasazi na ukuthi uzothini ungcono kube yena mhlambe uyasho ukuthi ubekhisho ubani mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call yayinawe Khuzani umzimba ukhala imali nomunye wesithatha ngisazi bathi ubani noma ubani angisazi ubani kodwa nani bathatha kuleyo call yabo so ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele maBlue Nation ngiyazi ukuthi nilimele futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuka sokwenziwani ngikwenza ngoba ngibona nenxebe eseninalo nami akuyona intention yami mhlawumbe ulimaza ngaka mina umsebenzi mawufike kimi fanele ngenze umsebenzi wami makuthiwa collect imali fanele ngicollect imali kuphela kodwa ke kulokhu ayikha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ngifaya emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu uphaphalaze nje wayokhuluma into elethwa umuntu kodwa naye wayekhuluma ngoba nawo nabo laba abakhulu bengayibambi incingo bengafuna ukuya kulento nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo yabo and into ebhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe-edit amavidiyo musana ukufaka abanye abantu obishini nina ilwana impilo nodwa musana ukungena entweni ebhekane noKhuzani bese nephushele agenda yini yabo kakhulu babunala babukhuba ngiyaxolisa kakhulu.